le ngā lulu e whaiwa matiuti o le amatanga le nei vai aso. Ai alo maia o se whaapoponga fo ile nei o lau Samoa Taulogologo. E te mo atu ia tātou tala, o le aso sa whaamanatu i nā i le matanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu. Le aso whaapitoa mo le whaamanatu i no whaamamaunga tāua le lalolangi, e pei fo i na whaamanatu i Samoa nei, o se waainga le nei le ripoti. O oe o le whaamamaunga, o le autu le nasa whaamamawhai nei le aso i se sauninga whaapitoa, al matanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu sa whaatino ina, a wale whaamanatuino le aso mo whaamaumaunga tāua le lalolangi i Samoa nei. Sa a waile nei sauninga suyo matanga luenga le malo, mapisi nisi tu maoti, manisi o alo mawhanau e mori mawina, le whaamoe moyo le nei aso. O le awhionga le minista o le matanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu, ilana saunoanga autu, sa ia whaamanino ma saunoa i le tāua tele, o le whaamanatu o le nei aso. O le nei aso o se aso tāua e whaapitoa mo le matanga luenga, e tauwala i le vaengo whaamaumaunga ma pepaloa ia, o le ngata na o Samoa nei, ai whaapea le lalolangi atoa, o tātou manino ma malama i le tāua o whaamaumaunga, a wao whaiunga e anoa, e whaawaile i lungo whaamaumaunga aloa ia. O whaonga ina le whaupunga whaapea, o oio le whaamaumaunga, e whai masini au tū mo le nei whaamoemoe, o se whailonga o le whaamamafa wa awei le nei lava nafa whaatino, o le teo maluina o whaamaumaunga. I longo fie foi pisinisi e mautu lātou whaamaumaunga i tupe whaalu ma tupe no mai, e solo le lei foi ana tau mawhainga uma. He o foi tono tātou ainga, a mautu le ngafo se ainga, e manino foi tangata i o lātou whaia. O lo na winga o oe le tama ma le teine a onga, oe le tangata whainga luenga, oe le taitai o ngā luenga ma e ka le sia, oe le whai pisinisi, oe le mataitau si ainga, ma tātou umalava. Le afana nai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O le aso sa tatala alo i ai se tasi o whanua whaasau i wai lima, whaatasi ma le whaamanatuina o le aso o le si o manga le lalolangi, mo le toe tatoi no la au, se whaapoponga le nei mai a taputailo kiti ona. O le aso sa tatala alo i ai se tasi o whanua whaasau i wai lima, whaatasi ma le whaamanatuina, o le aso le si o manga i lalolangi, mo le toe tatoi na o la au, o se whaamoe sa whaatinoina, mo le atuanga o le fitus furtausanga o le upeli e le tuputa maita i Britania, e pei o na iasi mai ai i Samoa nei, matato ina ni si o la au whaasau mo le si o manga i vai lima, e pei o na iai lava le tunga la au whaasau o lo iai nei. Sa awai i le whamoemoe ni si o mtanga ruenga o le si o manga malpuna o whale natura, o le perestene al whalapaspatonga a le nua le alofa, a fionga Milo Vale Lama, perestene mo Societe Samoa, a fionga James Atherton, ofisa sile langolango mtanga luenga o se o manga puna o whale natura i le vaenga o se o manga, a fionga seu malo a whalefa i langi, ma le tele o ena mo le mauina le whamoemoe tāua. O le whamanatuina o le fitus frutausanga o le upeli a le tuputama i tai o lalolangi, e o ngatasi ma le whamamafa i le tū tau le se o manga, ma le ola malolo ina o la au tutu, ma le tutu ina o la au. O le tutu ina foi o la au o se sosoani tele foi, i le si o manga i le tate e atu i awhianga o tūnga o le tau, ma suinga o le si o manga. E pei o na taso ina i se tasi o la au i le aso, ua whaingo ina o le tala whalu. O lea la au sa au i le ililo na whamatala ina, e le komisina mawalunga o Britania i Samoa, David Ward, na ia ta ua e whaapea. O se la au o taso ina, o le toe whaafo ina mai o manu lele o le pepe. O le pepe sa whaasau ina i Samoa mo tausanga umawai. Pei tai wa matawina, ua mou mali e atu i Amerika Samoa. Ma o le naunau ta inga lea o le tuatoto ina ai o lea la au. Ina ia toe whaafo ina mai a tatou manu lele sa whaasau, ma ua mou mali e atu. Na whaalia foil sa nuanga al komisina maulunga Britania, le ana ta uai o le a tatou ngā lulue so tau au nei. Ma nisi mtanga luenga mwhala patuputonga Samoa, e pei ona sa awai i le aso, e ala lea i le toe una ia o ni polo keti. Mo le ola malolo ina o le si o manga, ma le toe tato ina o la au, mo le malu pui o Samoa mai swinga malolo se le tau. Le a whapea foi o na tatou vava ai mamau. I nisi o porkalame whaata atitia, mo le maasina lumana i nei, e whaata oto ai ni a la fua mautu, mo le saunga le mu o le si o manga o le atunuu. O le o tau mawhai nei na mtanga luenga o le si o manga, e toe tato ina la au o le vaumatua, ina ia toe ta ina mai, manu felelei e Samoa o a mata o na mou mali atu. Mata te e atu i swinga o le tau. Tabtalo ki tiona, mo lau Samoa Taulogologo. Inisi o tātou tala,
O se whainga lata mai le nei le tūlanga wa iei le whaamai o le COVID-19 maleiva i te tono si o tātou atanuu e pēna ripotian matanga luenga le soifua malolo ina. E toa se laulua sifun malvalu i lātou fōwa whaamonia mai matanga luenga soifua malolo ina wa pēsia le siama le COVID se fulu maleiva e a fua mai le aso mua iuni se ia o atu i le aso tolo iuni lua afe lua se fulu malelua. E toa se fulunga se ngasi o lo o tau fie le fale mai moto o tua ai le isi tasi o tau fie le potu tinga aina hao whaio i lātou fōwa a fia e se laulua se fulu malevalu. Hao whaio i lātou na malanga mai fafo i tutono Samoa sa pēsia le COVID se fulu maleiva e toa se lau. Hao whaingo e wa mari liu talu ana sao i tua le whaamai e lua se fulu malefitu. Hao whaingo i lātou pēsia le COVID se fulu maleiva i tutono Samoa se fulu tolu wafe iwa se lau lua se fulu malefā. Fautuaina le mamalo le atunuu na ia whaawau pēo na whaia tari fofonga i taimi uma. Tau sisi le nofo ma le tutu wāwā mai le isi tangata fufulu mamalima pe atango fia ni mea whaitino ma ia manatua o lo whaawau pēa tātou tuinga māsani o le COVID se fulu maleiva o le whaiolo tui pui o le pui ngasili lea mō tātou uma e te te atuai le nei whaamai o la tātou ngā luenga whai whaatasi o le pui o oe o lou ainga mai e pēle ia te i tātou lea whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. Wa toi whaopopo nei le isi maasina mo le poloa ingo whaalawe tutupu whaafua sei mo le COVID se fulu maleiva se i au lia le aso whao i ulai o le tausanga nei o se atuanga le nei o le reports. Tu sai ma poloa ingo whaalawe tutupu whaafua sei ma tā uputasi o lima whaavai o le malo tutu atasi o Samoa. Tu ina mai le malo sa sainia le afionga i le au mamalo le malo le afionga i atu i male li whano wa ale to asoala wile lua. Ina ua umona filongo nai ma le kabineta e ala i le whaka pui lua se fulu ma le lua, whapitoa lua se fulu ma le ono, o whaamali eina tutu unga whapea. Se whaalawe tupu whaafua sei ma mawhatu, wo o mai a vea malo leo no lama tiai o le saunga le mu, po leo langa tau le tamau ainga, soifua malo loina, ma le tamau ainga o Samoa. Wa iei nei Samoa i se tūlanga o whaalawe tupu whaafua sei, e whaawau le whaamamaluina mai le aso no iuni, lua afe lua se fulu ma le lua, se ia o atu i le aso whao iulai, lua afe lua se fulu ma le lua, lea whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. E tu sa ima whaamaumaunga le ofisa o komisina o whainga pālota. E tu sa ma le lua afe ma le tolu se fulutasi tangata. E anga vaai pālota mo le tu malonga ngai whamaunga numera lua. Pe tai e afe tolu se la ono se fulu maleiva. E tu sa ma le ono se fulu fitu pasene. Sa ma whaiona awai le whainga whirifilinga. O se atuanga le nei o le reporti. E silia i le ono se fulu le ese ngau pālota, na manu malo ai le sui tuto atasi, ia fo isana lilo tu ioane, mo le nofole i tu malo wha pālota, inga ngai fo maunga numera lua, ma le esa tu langa lua, e peo na iaila na whainga pālota la ititi, ile wai aso watuana i atu, ile mai ai o le whaitaunga e peo na sa whaatautai le ofiso komisina o whainga pālota, ile fale tani malo le Steven Sone i manase, na manino ai le manu malo ai o fo isala, i pālota e fase lau fase fulu malitasi. O le suia le vaenga wha upu whaia puipuia i ati tawa tangata, le tō whaia so oalo fine aso poka so oalo. Sa tulanga lua ina ua ia maua pālota e tolu se lau walu se fulu. Sa tulanga tolu ia ile isi suita Sa tulanga tolu ia ile isi sui tutu atasi, le afionga ia fale sao pule vai alia i o sua, le ana ia maua pālota i lua se lau walu se fulu manifitu, ai tulanga wha ia ile sui, o le vaenga wha upu whaia le wha atua i le atua Samoa watasi, le afionga ia lo mia tau loa moa whanua, e lua se lau lima se fulu maleiva pālota na ia maua. E tu saima wha amaumaunga le ofiso komisina o whainga pālota, o loo mani noai e tu sa male lua afe tolu se fulu male tasi tangata, e anga vaai pālota mole tu malo. Pe tai e tasi le afe tolu se la ono se fulu maleiva, pālota sa mawhai una whaatino, e tu sa lea male ono se fulu fitu pasene, o le tu malo nganga i whamaunga numera lua, sa mawhai una awai i le whainga whirifilinga. Ma o le aso anai wa mawai atu, sa atu uina loa ia mai le tusi mai le ao le malo, le afionga i atu i male li whano wa le toa soala vi le lua, e alo i ai le filifilio fo isala li lotu ioane, e peo na manu malo mai le whainga pālota la ititi, e whai masui whai pula le tu malo, o nganga i fo maunga numera lua i le palemene. O le tu malo nganga i fo maunga numera lua, e awhiaia la la whango sa maunga, paia le whango alii, le angiangi, matawai, sa fune,
Fale tanga loa ma fatu walu. Sa noa le no fole tu malo le pale mene. Na ua tu malo le sa umia. O ia fo isa avea ma minista langolango. On matanga luenga o fatu anga ma whainga whaiva. Le fionga ia wa ele pa ia aua i ona sekuini. Le whanana i se kone mo lau Samoa Taulogologo. O le whaia sina tātou malo longa pupu. Mo nisi o whaasalalaunga whaapisinisi. O na toe taliu mai lea mo nga ngana whaaperitania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Are you okay? Do you want to talk about it? Yeah, that's okay with you. What happened? I feel like I'm sick. Do you want to see a doctor or nurse? Yeah. Okay, let's go. Understand and support each other by talking openly about these diseases. Nothing is impossible if we give each other support to talk about it. Getting your test done and allow appropriate treatment if you are positive. Do it for ourselves. We can be safe from sexually transmitted infections together. All we need to do is to Talk it Test it. and treat it. It's as easy as 1, 2, 3. Awane e misia lunga lo wala ata le EFKS TV. Ipo so luo vaya so taitasi le pol kalame ba ili le anto ponopona le afo le balu le afiafi.
Samoa, here's your TV2 news for the beginning of this week. Leading our bulletin, this morning the Ministry of Education, Sports and Culture has commemorated the International Archives Day. Here's more on this report. Archives are important because they provide evidence of activities and tell us more about individuals and institutions. They tell stories. They also increase our sense of identity and understanding of cultures. They can even ensure justice. Today, the Ministry of Education, Sports and Culture celebrates the International Archives Day 2022. The Minister for the Ministry of Education, Sports and Culture, Honorable Seula Yoane Tua'au, on his keynote acknowledged the presence of the Diplomatic Corps. The government's ministries have been working closely with the Ministry of Education, Sports and Culture. The ceremony this morning was also joined by representatives from schools. Seula highlighted the importance of archives. It's a must for all to know who we are, our past and our histories. A good business that has everything flows well is an example of a business that its archives is well organized and well prepared to look at in order for the business to grow. He also acknowledged the tremendous support of its partnership, UNESCO Pacific State Office in Apia, the Pacific Regional Branch of International Council on Archives, International Council on Archives. He also stated the display for the next 5 days is on ministers, directors and chief executive officers who held the portfolio as ministers and CEOs for the Ministries of Education, Sports and Culture from 1960 to 2022. This week's celebration is also our ministry's contribution to the 60 years independence celebration of Samoa. We continue to acknowledge embassies in Samoa whose role have been vital in the development of our archives. Leafana Naisekone for your TV2 News. The launching of the Queen's Green Canopy together with the World Environment Day tree planting was held today at Wailima Botanical Garden. Taputailo Kitiona with more on this report. This week is the week of celebrating the 70th anniversary of the Queen Green Canopy and also celebrating the environment and the importance of all of our works to preserve the biodiversity of the planet and to tackle the challenges which the world environment faces, including climate change. And by planting trees today, they contribute to solving those both problems, both by planting trees and maintaining our tree canopy response from the Queen Green Canopy for her Jubilee. According to the British High Commissioner to Samoa, David Ward, he said that they will help to tackle climate change by promoting the storage and capture the garden in a natural way through reforestation, also promoting biodiversity today through the planting of the Taulogologo tree to Samoa, which they hope will become the host in years to come of the pepe butterflies, one of the largest, most beautiful butterfly in Samoa, which used to be here in Samoa, but it disappeared to American Samoa for some reason, and they wanted to come back by planting the Taulogologo. We are celebrating her Platinum Jubilee, but we are also celebrating the environment and the importance of all of our work to preserve the biodiversity of the planet and to tackle the challenges which the world faces, the world environment faces, including climate change. And by planting a tree today, we contribute to solving both those problems, both by planting trees and maintaining our tree canopy as part of the Queen's Green Canopy for her Jubilee. We help to tackle climate change by promoting the storage and capture of carbon in a natural way through reforestation. We also are promoting biodiversity today through the planting of this indigenous tree to Samoa, the Taulogologo tree, which we hope will become the host in years to come of the pepe'ai butterfly, one of the largest and most beautiful butterflies, which used to be here in Samoa, but has disappeared. They've all gone to American Samoa for some reason, and we want them to come back. He also mentioned that they will be working in the coming months with the Samoa Conservation Society and the Ministry of Natural Resources and Environment to increase accesses so that all can learn about the benefits of the natural environment, and by helping to contribute the installation of barrier-free access
to the Vailima Botanical Gardens. I want to also to mention today that in the British High Commission we'll be working in the coming months with the Samoa Conservation Society, with the Ministry for the Natural Resources and Environment, and with the Vailima Botanical Gardens to increase access to these gardens so that all can learn about and appreciate and enjoy the benefits of the natural environment and hopefully the beautiful pepe'ai butterflies. And we will be doing that by helping to contribute to the installation of barrier-free access to the botanical gardens and all the way as far as the pools in the stream nearby where Robert Louis Stevenson, that famous British author who came here to live in Samoa many years ago, used to bathe in the late 19th century. So today we're celebrating many things that bring together the United Kingdom and Samoa, both historical and contemporary, and looking to the future in terms of promoting conservation of the environment in future, promoting access to the environment in the future for all. The ACEO of the Division of Environment Conservation Society Seumalo Afelefa Ilangi, with his speech extended more about the 70th celebration of the Queen and thanked all who was attended today. Morning, we join you and your staff to mark this significant occasion here at Vailima Botanical Garden on this tree planting ceremony to commemorate the 70th birthday of Her Majesty the Queen for her Platinum Jubilee. And for this special occasion, on behalf of the Ministry, I congratulate Your Excellency and your good office as we remember those who represent the UK, past and present, for their hard work and years of services to Samoa. We are grateful for your outstanding contribution to this country. To the Queen's birthday celebrating in UK and around the world, we join this significant occasion wholeheartedly in celebrating the 70th birthday of Your Majesty, and we pray the Heavenly Father for His continuous blessing be upon you and the people of the UK. Subtitle Kitiona for your TV2 News. Let's have a look at the latest updates of COVID-19 in our community reported by the Ministry of Health. The Ministry of Health in its latest situational report confirmed 128 new community cases commencing from the 1st of June to the 3rd of June 2022. There are 10 patients currently in managed isolation and none at the intensive care unit at Matoto Hospital. Total number of new community cases is 128. Cumulative number of COVID-19 border positive cases since community transmission is 100. Cumulative number of COVID-19 related deaths since transmission is 27. Cumulative number of COVID-19 positive cases in both border and the community is 13,924. Members of the public are reminded to continue to take heed of the public health advice, such as wearing a mask, maintaining social distance, and washing hands to maintain good personal hygiene and to contain the spread of the virus and prevent new infections. Our COVID-19 vaccinations continue at all hospitals in the country. Vaccination remains our best defense against the virus. The safety of our families and loved ones is everyone's responsibility. Leafana Naisekone for your TV2 News. Samoa's state of emergency order has been extended for another month until the 4th July this year. Here's more on this report. The proclamation of emergency Article 105 Constitution of the Independent State of Samoa, the head of state Tuimalelifano Va'aleto Aswalawi II, after consultation with cabinet, has set out a FK Bracket 22. F26 satisfy that a grave emergency exists whereby the security or economic life of Samoa is threatened by a catastrophe and therefore proclaim that a state of emergency is in force in Samoa and will continue and is extended from 6 June 2022 until 4th July 2022. Leafana Naisekone for your TV2 News. According to the Office of the Electoral Commission, there were 2,031 eligible voters for Ngangai Fumaunga number 2's by-election. However, only 1,369, approximately 67%, votes were polled. Here's more on this report. The independent candidates for Isala Lilo Tu'ioane has maintained its lead in the Ngangai Fumaunga number 2 by-election and won by over 60 votes from his nearest rival. At the conclusion of the official counting at the Stevenson Hotel in Manasi, Savai on Saturday afternoon, officials' results sees for Isala close out his by-election
lead with a total of 441 votes. The Human Rights Protection Party candidate Tu'alo Finiaso Poka collected 380 votes to be the runner-up. The other independent candidates, Falisao Pule Vaialia Yosua, collected 287 votes, while Fatua Tuailea Tua Samoa Watasi Party endorsed Lomia Tauloa Moafanua got 259 votes. According to the Office of the Electoral Commission, there were 2,301 eligible voters for the by-election. However, only 1,369 votes were polled. That means only 67% of voters turned out for Ngangai Famaunga number 2. The head of state, Tuimaleli Fano Wa'aleto Aswalawi II, has declared and issued the warrant of election on Saturday for the elected candidates who took the helm of Ngangai Famaunga number 2's constituency seat in the parliament. The constituency of Ngangai Famaunga number 2 in Savai includes the villages of Samaunga, Paya, Lefangawali'i, Leangiangi, Matavai, Safune, Faletangaloa, and Fatuvalu. The seat was vacated by the sudden passing of former Associate Minister for Agriculture and Fisheries, Honorable Vaele Payaawa, Yona Sekuini Payaawa, Leafananai Sekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. We'd like to acknowledge the continuous support of the Samoa Water Authority. Enjoy the rest of your TV2's remaining programs. Have a pleasant evening. Good night. Male fai unga le nalo Samoa Taulogologo mo le nei afiafi, mo mole le whaafetai tele le pulenga le suavai, mo le langolango ino lau Samoa Taulogologo. Whaawau mai pea lau mai moanga mo nisi o tātou polkalame. Manu ia tele le afiafi, tō whāsoifua. I am a customer I am a customer of Samoa Water